हामबाय जों तिनी पार्टी आईपीएफ तिनी उंगै कैसा प्रेस मीट खाइनानै थांगै दंगो ओ प्रेस मीट तीनटा विषयना जों प्रेस मीट खाइनाय कैसा हंकाय तिनी बामफ्रन बाइचालकजा एडीसी प्रशासन 2020 नि मे 17 तारिख मंगनि मेट पाइखा हियाबा कोरोना भाइरस न तयै लॉकडाउन दक ngui tongmani bagai election ngui manliya aboni bagai rajyapal boni yago khamatano manaharka tai administrator songkha borong gana jike rauno hiaba ADC ni bisingo je salogui tongjak zonal development committee tai sub zonal development committee a committee rok thangnai je sarkar borok chalok langmani hiaba a committee ni met already paikha abono tei chung tini no administrator ni thaniwo memorandum rekha tini party taraf theke jate khlaiye kasam committee rokno sabaye total committee gothon khainan bagai uddog nanani bagai tabuk ajagao je committee chongjakha a committee rogo chung nukha kasam MLA rok kasam MDC rok tai kasam BSC chairman rok no rismise borok zonal development committee sub zonal development committee khaja jehetu borok already jotana pai thamai tobong met abon bakai dati khlaiye officially zonal development committee te sub zonal development committee khajak mani ungthong abono teiya chung already administrator no jano gerikha ebong tini medium bisingti bo opok saklai jab te kaisa hangkai tini rajyapal ni je प्रशासन tabuk ke jike raunhari chalogui tongmani a प्रशासन ni ক্ষমতা no mannani bagai kisu political party ni leaders ba kisu NGO সংগঠন ni leaders borok rajyapal no memorandum rekha jate ADC प्रशासन borok ni yago rejaknani ungtung hune hiaba chungnugo tini সংবিধান ni 6th schedule ni provision paragraph 16 tai sub para 2 norok sawoi राज्यपाल अक्षमता नाबो एवं एडमिनिस्ट्रेटर संगे आकोय प्रशासन चालक जागो हे जे एनजीओ संस्था रक हे के जे पॉलिटिकल पार्टी नि लीडर्स रक अब हाइकाय बरक न से अक्षमता रेडी एडीसी चालक माने अब संविधानी माने संविधान नि रायजन थावै सम्पूर्ण चाया एवं अब हाइकाय सानै माया पॉलिटिकल पर्सन उंथो एनजीओ नि कोनो पर्सन उंथो व्यक्ति कोनो कैसा सोसाइटी नि बा व्यक्ति अब हाइके चिन पार्टी तरफ थेके सानानि मुसलमानि के जे अब हाइ सानै तंगने र बर टोटली रूल सिया संविधान नि रूल्स नि सिया अपन बगिनो बर व्यक्ति बनियागो सेरजाकना नथो बनियागो सेरजाकना नथो आनो सेरजाकना नथो नै बाक्सा अक्षमता सानै तंगना जोंहाय व्यक्ति स्ट्रंगली कन्डेम खायो एबो निचे अब आनस्कन्टि कैसा प्रोपागेंडा नि जोंवानसो ते कैसा पॉइंट हिगाके अब जे चिनि 6th schedule no chalok nani bagai ba incharge hisabe chongnani bagai जों lai thangjak sal logo je tribal welfare department no nai tongnai joto 6th schedule elaka gana abhai rajya minister borong no incharge hisabe chongjago specially minister in charge to ADC affairs abo ngimano notice ni kubni rajya obo hekina chini 6th schedule ni paragraph 14 subpara 3 ajagao srai sajak tongo khorokcha cabinet minister no TT ADC no naikolna ni bagai in charge hisabe daitto rojagai chalok jago jemon chang Assam ni 6th schedule Mizoram ni 6th schedule Meghalaya ni 6th schedule ajagao naikai specially tribal welfare minister no minister in charge to ADC affairs नै आ डॉक्टर हेके अन्नाय नि कैसा बारजा बक्तरो जों अबनति थानाय 14 तारिख मे मास नि 14 राज्यपाल नि थनि मेमोरेंडम लेखा जिनि अजगबो 6th schedule तंगो TTA ADC नै आ TTA ADC नि चालकनाय बागै ओभरऑल जिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर बनो नोडल मिनिस्टर हिसाबै नायख्लै तंगो बनो बिनि पोर्टफोलियो बागजाक रै अजगबो सुदु ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नै सिमिसे रिजार्व आजगत ते कैसे जुग खाइना निनांगो अब काय इंचार्ज टू TT ADC affairs नै नंगमनि
khiaba bini portfolio budget ni karini bagai jeng saka jehetu honorable tribal welfare minister mebar command jamatia bono nodal minister hisebe bisino nai tongo bebak na bini yaktina function ni tongo khiaba chini office ni je rules naruk sawai apai gazette notification na nangmani aborok jeng governor no saka o rules mote paragraph 14 tai subpara 3 mote jehetu ajagawo sijak size raikai angkisa porikhunrawana in allocating the business of the government of the state among his minister the governor may place one of his minister especially in charge of the welfare of the autonomous district and autonomous region in the state ne ajaga je sajak tongmani or rule thoruk sawai jeng 14 tariko chini governor no tha memorandum batabo chino chini memorandum mane razama nationally tongo tai ching বিশ্বাস tongo jehetu 6 schedule naruk sawai komuni jaga rogobo tribal welfare minister in charge to ADC affairs ni rajak ma hai tin ojaga bo rajak nani insong tin ojaga administrator sangha jigara no abo kanko abo bini paragraph 16 chapter 2 toma heki bosongka কিন্তু ADC affairs ni kharcha cabinet minister na in charge chona nangmani abo chongda tum nai chang na hai jang humble request no governor no the media ni sintui jang okom sana ni musungo jeta rules tongoi tongo a rules mate no step na jakto jot ADC salo obono tini jang press meet mane all bisha